Niputu Reliani Jening nanggung pianakne meketelu pedidian disubani kurnane I Gusti Ngurah Madinate ngalain ulian kena COVID-19. Reliani ane asalnya uli lingkungan gede Subagan Karangasem ngaku subuh abulan kalaine. Ia jani dari tulang punggung keluargane. Reliani jani megai dari tukang jahit di Subagan. Apa ngidang dogen miayain pianakne meketelu. Ane paling kelih I Gusti Bagus Mahendra Danwarta jani enu di SMA kelas 2. Panak nomor 2 I Gusti Ayu Kemala Sasmita mare kelas 1 SMA. Ane paling cenik madan Gusti Ayu Siriska Pratnyanita mare kelas 6 SD di Subagan. Reliani nyeritang kondisi almarhum kurnane dugas gelem. Buine ngangsan parah ulian infeksi. Man masih kurnane aja kerawat inap, cuma mare swab hasilnya positif, kondisinya terus ngedrop nganti ngalain. Ya diaston dari tulang punggung keluarga, Reliani ngaku tetap bersyukur agat ada masih keluargane ane peduli. Ipah ajak keluargane enu tetap membantu sekedar ngemang bantuan sembako. Kita masih bosne ditongosne megai sesai-sai ngemang kelonggaran. Reliani ngaku demen man bantuan uli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati ajak Bupati Karangasem I Gedidane ane ngidang nekain ke umahne. Menteri Bintang Puspayoga man masih mebesen apang Reliani kuat ajak tabah. Tim Bali Express ngelaporang.